Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule Deepika Padukone po rui hlo chet lama aming ni om tak mu chwa ani le ta ti kha video masalama kan ron tar lang to a he thuwa hian Deepika le apasal Ranveer Singh te chuan thu chwa intro man siam thuai don ni in filmmaker pakhat anma ni she chiang tak tu chuan a soi hemi chung changa hian apasal baka achung te zong po Deepika lama an chan vek thu le hetiang taka timwal pho tu le tizak tu chunga hian dan ang taka malak an tum bok nia soi ani tuna hian Deepika chu Goa lama film shooting nei na ommeka Sushana case kal zela aming aron lan ve tak no lawang hian Delhi lama a legal team tenen po adin biak po ngal thu le Goa achwa san chep thu report chuan tar lang nima sila NCB te chuan an fin fiana mu chwa bo zuin Deepika Sara Ali Khan Shraddha Kapoor le Rakul Preet Singh te chu nithum hnuwa an ma a inlan turin vo in September ni somni pathum hian kauna an pek ve tak nge thu NDTV chuan an tar lang hei baka hian nimin September ni somni pahni lama NCB te thu zo fiana machon Deepika manager Karishma Prakash ero ashisel na athat lawa wangin September ni somni panga thleng a ol ri don nia soi ani heti lai hian Kwan Talent Management Agency a an CEO Dhruv baka producer Madhu Riya Talent Manager Jaya Saha le Sushana Manager Hlui Shruti Modi te ro vo in September ni somni pathum lam hian NCB te thu zo fiana hun an machon le thung Riya Talent Manager phei hi chuan Shraddha Kapoor Sushan le Riya baka producer Madhu le amatan ngei po rui hlo chi khat lar tak chu azong khomin adap khom chin thu ain puang to ni in report rin tlak tak chuan atar lang Anni ho baka hian television actor Sanam le Abigail Pandey te po vo in lama NCB te nan dop zinga hian an tel ve nge ani Sushana Chian Yuvraj S Singh chuan Kwan Talent Management Agency ne na thok ho Bollywood A-list zinga mi te chu rui hlawa anin nam hnoi vek thu asoi Jaya Saha chu agent mai ni in ama phena hian Bollywood million tak anin phum cheu thu asoi bok hei baka hian Yuvraj chuan Bollywood talar chuak tur chuan rui hlo chi sang khoi thei chu atul thu le ti ve du lo chuan film liana channa chance om lo thu te star lian ni na chance om lo thu te asoi star lian ni idu chuan iti nge angai chu lo chu kongdang om lo ati mak mai heti la hian Muzaffarpur District Court in Ukil Sudhir Kumar Ojha a complain bo zuya October ni sari lama court ta in lan tur zinga mi Salman Khan chuan Kwan Talent Management Agency a hian chan ai anei ve ngei thu Times Now chuan an tar langa nima asela he thu hi thu bel sian do lo ani thu soin Salman Khan a legal team te chuan thu chwa an siam Kwan hi Riya Talent Manager Jaya Saha thona le Sushana Manager Disha Salian thona hlui ni in Deepika Manager Karishma thona ani bok Sushana Boral na hian kan kai lawa barpo anei meu lo chu ani Rekha Screen Queen ti hiala lo soi chin mun hlui te po phor sakin omta Rekha hian ama ngai sang tu Mukesh Agarwal chu pasala nein kumsang khazakwa somko kum khan apasal chu alawin okhlum to a hei wang hian tun lai India ram chunga me chelar berte zinga mi Riya Chakraborty nen hian media chen khatte chuan an soi zom na sale a hemi chung changa hian Rekha Chianu Hema Malini po achong chuak Hema chuan tu emo hun kal to kum som thum chuang liam to a thil thleng to chu phor chhuwa sak to lo turin media te angen sakhial ani hei baka hian Hema chuan Sushant Singh Rajput Boral na hian Bollywood soi chiat le soi hnom hi anin ti mu ni berin ka sha hei hi achalo ka ti tak zet he industry a hian kum somli panga zet ka om to a hlimna ba ke chumin thlen lo he hmuna ka telve thei awang hian ka in chuang hle zo ka ni Chang tharzi nga ai nam noi pol te chu an lo omani ma na chung ho laka ero sarkar hian dan ang takin an chunga malange se ka ti ve tho ma se film industry pungpui anga eitlak lo ang hiala chwa ero hi chu acha ka tilo
he industry hian khovel huwa po a hriat hlo miro pui tak tak alo chher chuak cheu to a chuti line a chunga mi ngei ten soi chhia tuma channel chen khat te hne na an soi zel du mai hi chu makati ani he industry hi ke chuan atluk chhiat ka phal don lo kan jan nuala ngai ani ti in a soi heti la hian ria te unau bel dilna vo in September ni somni pathuma Bombay High Court in angai to tur ero ro sur le tuilian na salutuk awangin naktuk September ni somni palilama son hlat le ani a he abel dilna hian ria chuan poisoi lo ani thu le NCB te chuan tumlok sa thapa ani le achung kwa te chu o tiran tum thu le sushan chia chuan rui hlo a khoi thin thu atar lang bokani hun masalama kan ganara no tin soi Bollywood chunga za som kwa pakwa te chu rui hlawa anin nam hnoi ti kha a thleng dik don chhote po ang tariau mai rin ain akang kai na sa in thumak tak tak kan la shedon chau ni po in alang le lama chuan chen khat ngai dan Sushan Singh Rajput boral dan dik tak khai chua thu dik hai lam ai ma chuan rui hlo lam be boman boy pui tama ma ni na sha thei ome adik lo hau lo nima sila kan sha chho angin hun enge motiliam ta changkhan CBI te che tlatna emo an malakna tunge thu zo fia turin an kawa khonge an kal enge an tum ti lam hi news update omlo khop maya channel yan tak tak te pon an shabik lo ni in alang kan shat zong chu AIMS team 10 medical report thar an kuta an hlan don ti zong hi ani ria ani lam hian an nu chuina zong zong akil kela puan zar le zui ve hul hul hi an du chia lo te po ani ma na NCB te ero rui hlo ka inoi lam chui bing tu pol an ni a Sushana boral chan dik taka thu top siam tur po an ni lawa he case ka inoya rui hlo man sual na lam aron il chwa nu a helam ka inoya nu chuina ron chan ve tu te mai an ni a nu chui na an chan limbo khan Sushana case chu a velek chau ani tur thu le rui hlo sum dong chin le hemi ka inoya in nam noi zong zong te chu azung lian ber chopa po phoi vek an tum thu an lo soi to a an pot mek ni po in alang engpo ni se he tichin hi vo in September ni somni pathum chunga he case ka inoya thu thar kan ban phak chin kan ron ti chwale thei chin chu ni le ri mai se video le peka thu thar tamjok nen kan ron le le thoyanga milo thlir sak le cheu turin thlir tu te kan nge na cheu chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule